جنابند نوچه رادیو دنگگل دم باش ایرو 6 جوتمه 2025 دوشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارین هجام نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه پشتگیری جبو بانگاره بر آپو بردوام دکه ده جوتمه 2023 به شیارا عبدالله جلان آزادی جپرسکریکا کورتر چارەسەری کامپانیایەک جیهانیات دەست پێ kirin. Di nav de akademisyen, siyasetmedar, rojnamevan û kesayetên navdar jî gelek kesan piştgiriya vê kampanyayê kirin. Mahmud Patel li Afrikaya Başûr hevserokê Komaleya Mafê Mirovan Koma Kurd e û ev jî piştgiriya kampanyayê dike. Patel li dijî pergala apartheidê weke gerîlayekî azadiyê şer kiriye û piştî şoreşê di nava xepatên akademîk tê ciyê xwe girtiye. Patel têkildarî Banga Rêbera û pêvajoyê heyî nirxandin kirin û got Mandela wê calan di tekoşîna xwe de dişibin hev. Bêguman her du jî rêberên gelê xwe ne. Her du jî li ser şopa edalet û heqîqetê meşiyan. Mirêz Abdullah Öcalan li dijî asîmlasyon û bişaftina li dijî gelê Kurd berxwedaneke bêhempa da dest pê kirin. Tevî ku 26 sale li gerava İmraliyê dibin tecdîteke giran de jî ji bo aştî û çareseriyê gavên dîrokî davêje. Bi banga aştî û civaka demokratîk careke de nîşanda ku Öcalan di aştiyê de xwedê israr e. Devê heta niha Birêz Öcalan û girtiyên siyasî bi hatana berdan. Lê mixabin desthilatariya AKP û Dewleta Tirk heta niha tu gavekerênî avêtiye. Civaknas û profesorê zanîngeha Kaliforniyayê William Robinson jî têkildarî azadiya rêbera po ji dem partîre nameyek şand û got. Di serî de rojhilata navîn tevahiya cîhanê di nava krîzeke kûr û veguherînên girîng de derbas dibin. Ev serdama xeteriyên mezin e lê di heman demê de derfetên nû jî dihewîne. Li Tirkiye jî bi pêşengiya Birêz Öcalan pêvajoyek dimeşe. Aştiya rastîn tenê biriya edaleta civakî mimkün e. Di dawiyê de divê Abdullah Öcalan ku rêberê pêvajoya aştî û aktorekî sereke ye di projeya Tirkiyeyê de divê azad bibe. Siyasetmedarê Kurd Abdullah Öcalan li Almanyayê hat berdan. Abdullah Öcalan ku ji 11 Gulana 2021 ve li girtîgehê girtî bû piştî ku hate berdan li ber girtîgehê ji aliyê piştevanên xwe ve bi çepik û kulîlkan hat pêşwazî kirin. Piştî merasîma pêşwazîkirinê derbasî komeleya ciwanên Elman bû. Abdullah Öcalan li vê derê axaftinek kir û têkildarî berdana xwe got derketina min a ji girtîgehê bi rengekî şexsî ciyê kêfxweşiyê be jî di serî de rêberê me û hîn gelek hevalên me bê sûç girtîne. Ji ber vê yekê jî kêfxweşiya min kêfxweşiyeke şikestî ye. Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hatin dorpêşkirin. Hêzên Tahrir el Şam Heteşê yên Girêdayî Ehmed el Şara bin pêkirina peymana dehê adarêya di navbera Xeseda û Şara de hatiye îmzekirin didomînin. Di vê çarçoveyê de taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên Helebê hedefdên girtin. Nêzî 5,000 malbat 500,000 kes li van her du taxan dijîn. Ji heft rêyên sereke yê ber bi van taxan ve diçin, sê jê ji hêla van komên çete ve bi barîkatan hatin girtin û tax hatin dorpêşkirin. Hatiyar kirin ku hêzên girêdayî hikûmeta demkî bi droneyan ser taxa keşfê dikin û welatiyan direvînin. Xeçereya El Yermukê û xeçereya El Cindolê rêya Hedîqayê, xeçereya El Şihanê, rêya Teliya Eşrefiyê, rêya El Awarî û rêya El Cezîrayê van taxan girêdayî Helebê dikin. Lêbelê hêzên rejîmê çend roj berê rêya Yermukê ya li Rojavayê taxa Şêx Mexsûd û xeçereya El Condelya ya li Bakurê her du taxan û rêya Nediya El Celiyê girtin. Siyasetmedar û akademisyen Şam gefan li yekîtiya welêt dixwe. Siyasetmedar û akademisyenên Sûriyeyî li hemberî siyaseta Şamê nêrînên xwe ji an hayranîn ziman û nerazîbûn nîşandan. Serokê Şepêla Sûriya Çaksaz Şükrî Şêxanî hat bêje hilbijartinên ku niha li Sûriyê pêk tên ne meşrû ne. Sê parêzgehên Sûriyeyên giring jî ji hilbijartinê hatine dûrxistin. Ev jî tê wateya ku pirsgirêka bingehîn di mekanîzmaya van hilbijartinan de heye. Ev pirsgirêk jî wê bibin sedema encamên xirab. Namzetên ketine hilbijartinê tev ji aliyê colanî ve hatine hilbijartin. Ev jî tê wateya meclîsek tayîn kirî. Mirov nikare vê helwestê bi demokrasiyê binav bike. Rêveberê navenda Kurdên Sînor Nenaz Kadir Pîre jî got ev çi hilbijartin ku ji sisiyan yek serokê xonaxa veguhez tayîn dike. Berê jî li Sûriyê hilbijartinên şeklî hebûn îro jî hene. Cudatiya rejîma Basê û ya çeteyên colanî tenê nave.
اف جیتی واتایا بردوام کریزان گلین لسوریه و روشه قبول نکن. جنین زنوبیا نناوندیتی و عدالت جبو جنان پیک بینه. بردف که کمبونا جنانا زنوبیا خود الیانی زمان که جنین سوریه به تایبتی ین لباکور و روجلات سوریه جبر چته این دایشه ایشین مزن کشاندن. لیبه ازمونا ریوبریا خواسر را ایراده و ویرکیا خوا اثبات کرن و سرکتنین مزن بدست خستن. نناوندی چارەسەری هەری گونجاو و ڕاستەقین ji tevaya dosya û pirsgirêkên ku pergala navendî bixwara anîneye. Divê Sûriyeya nû li ser esasê sîstemeke nenavendî were avakirin ku mafê hemû pêkateyên Sûriye bi pirrengiya xwe ya olî, çandî û bawerî biparêze. Xod El Elî bang li jinan kir ku ji bo parastina destgeftiyan û avakirina Sûriyeya pirrengî, nenavendî û demokratîk yektiya xwe ava bikin. اما که جن به تو آوایی بردوام تمثیلیت دیکتاتوری رژیم بره قبول نکن. طالبانی امی جبو وگرا ازیدیان یا سر شنگاله هولدان خو بدومینن. سروکه یه نکه بافل طالبانی به پیامه که جشنا جماعی یا ازیدیان پیروز کرو گد امی ده پشکری و پاراستنا مافی ازیدیان ده تاویزان ندن. امی جبو باشتر کرنا روش شنگاله و وگرا پنابران یا سر خاکا شنگاله هولدان خو بدومینن. ام پشکریه به ازیان را وک ارک خویا سرکت بینن. دولتا ترک جاره کدن خدخیا گشتن جبو سلیمانی درش کرد. حتی راگاندن که گشتن جبو سلیمانی جسه مهان را آنگو حتی 6 چلای 2026 هاتیه درش کرد. ترکیه خدخیا گشته جارا اول ده 3 نیسان 2023 ده خسته بود دوره. ده داخیانیا که وید همه هاته بود آینده حتی دیار کرن که خدخه وید 3 تیرمه 2023 ده جاردن ورن ارخاندن. لبله انقره پشتی ویدی رو که برنگه که سیستماتیک خدخه اولی جبو 6 مهان پش رجی به پریودن 3 مهان درش کرد. ترکیه هنجت خدخه وکه چالاکین نتوایی لسلیمانی نشانده بود. آخفتنا یلماز گونه آبریا 43 سالان. پشتی به سالن درش دیمنه که هنرمند کرد یلماز گونه هات دیتن. گونه دجوینا سندیقای کارکران دیسکه ده کل دروی ولاتاتیل درخستن ده داغفه. گونه دا خفتنا خوده و هات بیجه. دوی مروف برنگه کی تنگی نتوایی لپرسکره که ننیرن. دوی مروف جالی برجواندین هفپارین گلن ترکیه، ایران، کردستان، سوریه و عراق لبنیرن. تفگرین چپین ترکیه جدما آوا بون او پی و تمی وکه تفگره که جدا لتفگره کرد نیرین. او تجاری وکه پرچه ای که گشتی وکه پرچه ای که تایبتی شورشا ترکیه ندیتن. جبرویه که گل کرد ایرو برای خدای ریخستنیه که جدا. ایرو لدفرین جداین جهان ترکیه او هن حوالین مین لترکیه دستورا بنگهین یاکو جالی فاشیستان و حاتی آماده کرن نقاش دکن. دستورا بنگهین یاکو فاشیستان آماده کریه نابه به نقاش کرن. اگر فاشیست دستورا خویا بنگهین به زوره چکن به گلان بدن قبول کرن امه و دستور به چکن خواه تک ببن جهول راکن. هلوشینا فاشیزم جبو تکوشینا میالدیجی فاشیزم آرمانجا بنگهینه امل والد دموکراسی گلاوا بکن امه برب سوسیالیزم و بچن آرمانجا ما اوه که ام راستی خواه و هلوست خواه پیشبری شاشیتی خواه برنگه که راست تثبیت بکن اگر ام نخوازن دمک درج لدر و بگرین دوه ام گریه لسر مریان جنها و بدن برچاوه خواه لعل که ونه تالانه دارستان کسپیانیشه دسه مهانده هاتن تونه کرن. درکه تولی که دارستان گند کسپیانیشه یه نافچه الکه یا شرنخه به دست جردوانان دنواسه مهانده به تمامی هاتن تونه کرن. پشتی که ایدی دارین بین برین لحرم نمان قرکرنا لحرم ایجی دمه طباقه ده سکنی بو. آژانس آنف تکلداری خرکرنا دارانا لحرمه ده هفته طباقه ده لعل که خرکرنا دارستانان خاکا ولایت و گواراندن چولستان نوچه وشانده بو. ده دیمن درکتن هولیده وینین بریا برینا داران و ین پشره تین خویا کرن. خونتاری چیه که ده دیمن دمسالا بحار ده هاتنه کشاندن ده به هزاران دار لی خویا ناکن. لیده دیمنین پشتی سه مان هاتن کشاندن ده خویا ناکن و نشانه آستا خرکرنا اکولوژی لحرم را دخم برچاوان. برینا داران آلشر نخی و نافچین و زیده تری 5 سالن به ناف برد دومه.
تفگرین اسرائیل لباشور سوریه ارتش اسرائیل را گاند که هزین و لباشور سوریه کسین گمانبار گرتن امورین شرطیتن و دست سر کرن. بردف که ارتش اسرائیل آوچیف آدریا لسر حساب خوی تلگرام تکدار مجاره وها گود آرمانچ پاراستن اولایی حمالاتین اسرائیل و گر گولانه آوچیهای آدریا دیمن اوهن وینه پارو کرن. لید دیمن آنده جیه که ارتش لی اپراسیون کریه دیار نابه. حتی حال هم بر ایوان تفگرین اسرائیل حکومت و گوهزا سوریه برتک نشان ندایه. سرک وزیر فرانسای استعفا کرد. سرک وزیر فرانسای سباستیان لاکورنو بریا چند مهان هات بو سرکار. پشتی که دسته خویا وزیران پیشکش کرد و هیجی 17 ساعت بسر درباس نبوی استعفا کرد. استعفا سرک وزیر سباستیان لاکورنو جالی سرک کمار فرانسا امانوئل ماکرون و هات قبول کردن. لسده ما استعفا کرناوی نهاتش کردن. گدارین هیجا منو چه پیشکش کردن دم باش.